In that moment, when you die, all out is is what? As someone we a fighter ku tsonga rap yi tshama yi ri na value yi nga fi. Tsonga rap yi va na ntikelo because ku na vanhu lava rhandzaka hip hop, va rhandzaka music wa rap mara va wu kuma English because it's originated from America. Even South African rappers lava va vonaka ka ti-Channel O and stuff like that. Van'wani va rapa English, van'wani va rapa hi Xizulu, Xipedi, Xivenda, mara ku ve na ku leyika ka Xichangani, ka Xitsonga. So I want to be remembered as a person loyi wa ku a ni vulavula na ti-soul ta vanhu, a ni vulavula na mimoya leyi twaka ku vava, mihleketo leyi nga confuseka, timbilu leti vavaka through music hi rap ya Xitsonga. Yeah, mina na ku tsundzukiwa as someone loyi wa ku I've been there to fight very hard ku ri munhu n'wana n'wana a kota ku kuma music wa rap hi ririmi ra Xitsonga, the same ririmi leri kandziyeliwaka. Yeah, but then again ku na swa bad leswi ni nga swi endla as a human being, ni na ti-mistakes na whatsoever. A ni nge push vanhu hinkwavo ka va ni tsundzuki music or va ni tsundzuki swa kahle. There are those lava nga ta ni tsundzuka hi swa bad, there are those va nga ta ni tsundzuka hi ti-mistake ta mehe, ku na lava va nga ta ni tsundzuka hi leswi ni nga tshama ni swi vulavula swi va vavisa namuntlha va tsandzeka ku hola mimoyeni mhaka ku ni va vaviseni marito ya mehe. Ku na lava nga ta ni tsundzuka hi mhaka ku ni endle swiendlo swo karhi swa ku ni va pushe to such an extent ya ku ni va dyondzisa ku hold the grudge. Va hold the grudge because of swiendlo swa mehe, va hold the grudge because of marito ya mehe. So a hi vanhu hinkwavo va nga ta ni tsundzuka hi music, a hi hinkwavo va nga ta ni tsundzuka hi swa kahle, ku na lava nga ta ni tsundzuka hi swa bad. So you can't choose ku vanhu ni tsundzukeni yini, ni tsundzukeni leswi na leswi na leswi. People they will just remember you by what you did, by what they chose. So yeah, that's it. Okay, final question. You grow up in a, I don't want to say toxic, but in a very confusing relationship with your parents, right? Especially mama. What is the relationship now with your mother, father, and the siblings? Well, time I ri sharp, a nga ri na flopo ngopfu, though a no va munhu wa ku ni ve outside ngopfu, a ni va nga na that bond na time, mara a nga ri na flopo ngopfu. The only problem kumbe beef la yi ri ko, it's between mina old lady and yeah, well I don't want to put this too much public, but it's well known already. I've been making songs about it since 2014. Kuna this song ya Mani, Menvula Manana, I did it with my Wilton and I became judge. Kuna this song na endla ni Rwani ya Seringene. Kuna a lot of songs na mention sometimes ka tin'wana ta tingoma. Futhi van'wana vanhu lava nga riki na va nga hindzangiki kona ka this problem, va nga swi experienceangiki. So va bora futhi loko va continue va struggle, like each and every album there will be a song who's going to talk about his mother and this is why Kenya, because I think maybe it's because bona bana ba sharp not all it was stuff like that. So they don't see what I see or what I feel. They don't know that pain. They don't know nothing about growing up without having a test. Even nanka hello nene wa rirhandzu ra mutswari, especially mani. You know, you can have experience ya ku u luza rirhandzu ra bava, but not ra mani. Eish bro, ra mani rirhandzu ra mani brame ra onhela vuton'wini loko u nga ri na rona. Yeah, wa onhakeriwa vuton'wini strong loko u nga ri na rona. So I guess this one xikombo xi ta yi lunghisa if it along, I don't know. Yeah. Loko to get this other song kuna va ri ni rapa hi xilo xin'we then
what can I do? Because this is the This only is the thing, only anything thing I know, and my story is true. Yeah. Thank you so much for having our interview, man. Thank you so much. Yeah. And we hosting kola studio. Yeah. Hey, let's studio la. Let's talk cha. By the way, I look chance and and good luck with your album, man. Thanks, brother. Sure. Thank you. Salute.